Mujumbe wa bunge ya Kitutu Masaba he kaunti ya Nyamira Homos Kikribu Gisairo niganekire omukyoye bwogosira abana sikisemi guchakira chisukuru cy'oburoso bw'Ikachi University kakwana sigetige skuru y'oburoso ya Kenyerera himeye gwodia mugombo he bunge yo asaigura bene birasi bibere byekerero mujumbe Gisairo niko hakwanera magendero ande hayekiranira imeye gwodia yo sasa bananchi bechinseme cyo kumubwatesi wekirane magendero aliaganire mo likizo Kapukara no robotirwa senchira yo wekirano gago kwana chinga kigore birasi bibere imeye skuru ya Kenyerera PAG yugotokemeye wadi ya magombo Gisero nigagendere ko bagakuliranga natiko nyarakoba gakogendera gusira chisemime yorogongo NGCDF ya Bugetutu ya berege kubakorera gas ebintu mokorora mwana kondra ibalete cheki yongo chanaba igorege ntokerete abana baitu banyora sagi abagosoma abana babataka na butagete mambi baba bagambi baga muntu ubwate mwana toko mosekera ekero na irete chikura igete gitangani na batebeti no kwegera abana baino chibasa rimori konyara onde naro kubwato koboko nganchungo bwate nije maite Gisairo kwera gwe basari igo ayamochire serikali nene kubwatikana munechira chaye chakira chinga kechitare gwikirana na nene ase ayamochire kubwatikana muneira yoko raisi wa University imeye county ya Nyamira aroni babasandu bana bakonya gutaranga Nyamira University bamaite Ministry of Education tebwati Nyamira University se list yae muna bako igole campus ya Kisii University tunabatebe ni campus ya Kisii University hakuna kitu inaitwa Nyamira University ni tuko allocate budget naone kamati hiyo nonye ni ntururu kwanza tige ntururu yete lindi utara allocate ni ntururu erasmedi takale nibo yete lindi na achire kote imura yonde once angorokie document igwate yete elio no yo moisokire lakini moroche kere wiki akaenda bakarigi Kenya Army na obari ni chukuru baro isatari bakwenda gusukume kokoto mukaegu milioni 500 mate mwaetu che university mwanya guchubati ande mwamendo tu milioni 500 chaikire 1 billion edeni ingo gocha kwakana igo igawa mochi abangi baye bage siasa au bagendera ko bakumulia ebigocha asibiga momochirio mujumbe bworgongororia rwanya libali chacho muskeza ihirjanda kubwatakanamo no wesonania amona magenderero abugetutu bwa Masaba Zahir Janda wewe ni jirani yangu lakini usiponionyesha heshima na mimi nitakukosea heshima mambo ya kuambia watu wa Kitutu Masaba kwamba barabara ambayo inafaa kujengwa kutoka Kemera iende kumalizia Keumbu kwamba utaibadilisha ianzie Keumbu kwa sababu watu wa Kitutu Masaba hawafai kuwa na barabara, ndugu yangu, tutafinyana. Hudumia watu wako wa Nyaribari chache. Watu wa Kitutu Masaba achana nao. Uongozi wa Kitutu Masaba achana nao. Wewe huko Kisii County zungumzia mambo ya Nyaribari chache, ukizidi zungumzia mambo ya Kisii County. Mambo ya Kitutu Masaba na Nyamira achia abagetutu ba Masaba na abanyamira omweli oyeni go gisera kebulire gesakukyo magusigo chamo nenjira ya moyo kumusira Fredi Matiangi mwisiro cholyo bonene asagendera ko bagagusegeta abananchi kwaneke kubwata chikura tuna abantu ba Fred Okengo Matiangi tuna abantu ba Fred Okengo Matiangi biribyo kominyokani na barabu no moiso yo ebitigera Sifuna Gisairo, Kibagedi, Babu Owino, Barongo na wengineo. Gingo ripoti ligeta sene kyo bwanchete kya Gatembe kuroiga magombo Kitutu Masaba meye county ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara